say Sabia Jimmy phobia kasa mum ye wawa ni you or man on because ye ba yan che kusuno ye be kwa buapa the medical ka ho asem we are saying there economic hardship aba we are saying and for that matter Ghana part of a we are saying Ghana ye den and there obi obeka say Ghana enye din bia ni sin who truth be told aye den na Ghana na aye den no enye Ghana nko ndira me sha say we are saying aye den na Ghana so she we are saying mu bi enti Ghana be ye den enti Ghana ehyewa aba Ghana any din aye yet here and for the ordinary Ghanaian innocent one esugu Akufo-Addo so kase nana omanu mu aye dia of course mpanifo se ye jawa na ye asoa and they have every right say omobeka sa akra wo ne o maame ana o papa te na no mama ye den na komo de o na obeka kire papa I strongly believe in you komo de me mama duani ni kama enka boni bia nyeden enim nti ye omo no sa ne de ye ju omo de tum but somebody oye NDC ni wono to na ba edima NDC kita asehye ne proye ni Ghana de aye nyina omo ye contributing factor ebetena ha ka se Ghana ye de na ye ntiase some people have genuine consent say Ghana ayedin ayeshi that's okay na enye Ghana nko ewiase nyina but Ghana hye na aye no we cannot influence ankyere MPP so say MPP na ama wiase ayedin wo be ka sa sebi ebia na wonim de e wo wiase nsem ni se de wiase kono wo fom enti yentimi nka se wa hyeda but yentimi fa yensa be kire na Akufo-Addo so say Ghana ayedin na Akufo-Addo na akofa aba ene ba hu say NDC fo no o ma yiro mo ho bubo na anwa bo ye say of course ebe yes because when demand bro supply too much prices increase obi anywa why economics we obedi hu ada chinye say nipa pe bibia yusu na ade no susu ketu abi na wo ade no bo be koso ewiase gina leading producer of oil Ukraine do your background check ene wo na omugina akono no oil omujai produce enti de wo fie na ebi free baabi ebeba be support no ejai so that say enti no wo de eketo na wona enso nti akofa bi free Ukraine be support no ene bi free Ukraine man nti wo de eketo na wo no wo be kire so enti no mo mbedin etiase but so do sa be kire say MPP na ama no mo mai din tu kwa akofa mahama aba pa na say NDC aba ne de dua wa bomusuo because omo time na world crisis bibia ni ho no Ghana ye diama NDC for ka kire say if you cannot live in Ghana pack your things and go to Togo omo ka kire I stand to be corrected em say omo chama kwa blend na be make his comment and say if you cannot live in Ghana pack your things and go to Togo na sata omo do omo nsafunya edisika munya no but Ghanaians kept quiet and sometimes I sit back and maintain one. They are making say maybe Ghanaians have too much confidence in Akufo-Addo. That's why everybody is crying because Mahama time they didn't cry. They kept quiet because omu say we uko catch na want to be nya onfoko. Omu timi nya hwe. Do omu be ya ni say sikadie na no be cause we enti menankasa. But today people are talking. They are talking because they still have confidence in the MPP government. Say yemaye yenim so obetima ye. That's okay. Enti eno de yembe trahan be deny fact but enye Akufo-Addo led MPP no ento to ye na ama wiase ayedin o kasa sebi na wa akoye dudentwie o koka obi beka say Ukraine ni Russia toka omo ko e wo Ghana da bi omo ko wo Ghana bisa uni a wo Europe say Ukraine ni Russia toka omo ko wo ni kroma na twa na me fa de bi entro na eti de me kana se Messi ene yen kasa nche bebre me bo video kitu bi dia chiro no wate de America no ase Italy, Belgium, Spain.
Let me repeat. France, Italy, Belgium, Spain. 4 leading European economies. All 4 have witnessed mass protests in recent days. All 4 happened because of exactly the same reasons. Rising food prices, out of control energy bills, and lower wages. Basically, the ongoing cost of living crisis. It is now hitting Europe hard. Today, Europe witnessed one more protest in France. Yes, the European power is quickly becoming a hotspot for these protests. Just look at these visuals. Over the weekend, we saw large crowds on the streets of Paris, and today, and to drive and the wako drivers wajin driver's license. The did driving no chika akoba. Sami jamfi kokwa to hin kodi asama mo friend lawyer. Afa de tio asama ono sami jamfi na atworo say no oni hobi. Akwa ne so nim Mati opoku prem person was menini nyina te constituency baako. Mene wo kasa iso sepe enhye menhia not constituency. Enka ni bi no na nka ka ho ba sese enka ho e na asem no sese na e de akọ court. Edu di me meka say 1957 na Ghana ye capital ye Cape Coast enti ebisa wasem say capital of Ghana sese a o say Cape Coast adaya na 1957 ye wo me no na Ghana capital ye Cape Coast wo yade adwene nye ana judge ni say krache na uka no abutu no adan nti sami ja fiti akunyanum di no hu se kwa suampanyi be no makofa na ba begina ahoso wo medi ma asem mami eno no asore se tio ti asema minu ame ne woka no ono asami ja mfina afi de oya se mia mekwa kogina adaka nu was wa chro krata dia bre court say court asem ni si ye na mini ho mi hu da minim da information gathered na ma mekwa ye press conference. You see how the NDC operates. Omo trase bo asem na mo ankasa ho a no omo bokwa saa te sa asem na si. They are liars. Atrofo ne NDC fo. Asem omo ka bia sami jamfi be ka cho se Matiamidu wonya no kwafo won ka no kure baako because ya fa Matiamidu ade a chi a won se Matiamidu wo pe no kwafo wo ga na ye Matiamidu nipa way ana wo di na chi young boy baby papa fa wa bra babo na sami jamfuru obefulu enti sami jamfi hwe ya ade na ni aye nyan ana ono asori say my lord me ameba begina daka ni say Kache, have you forgotten so soon say we say na muma ne ma say ne obi awo no ono akwagina daka ma ose mi hu mate opoku pre wo so wa tworo letter de abeto de judge ni nhwem emfa mu awatan no wo de ato se na uni ho wo begina daka ma say mi hu no tama me ya adwuma wo KMA na wone say du hwan hwan nam what a Jimmy world na sami jamfi wo yire wo kanche makura na tie adwuma obeka cho say we Jimmy because Jimmy sam na wo ye no enti ya besremo Ghana fo monya